hubungan mbak nakalaban sengkok keluar dari Tisa. Ras. Tak ada lain. Berempat menggurat tinare tak ada orang dekat Tisa. Orang bini kok tak abininan. Kok Nur berasanat laki tak ada mulai. Kantor sadia kian Nur. Cepat kareko. Engki kadang neka orang laki tujuan neka nyari lako kan nggak geru aja. Tak biasa aja Nur. Tak biasa naratin narem pejeti apa lah berempat are tak ada mulai. Paling pun sama malam recokop lah Nur. Tak nyoba telepon. Siapa yang telepon? Ada. Kok tak anakku HP? Hah? Tak anakku Jano. Minta Radin tidak ada tuh minta lagi HP. Sita Nur. Oh, Radin marah geru aja deh. Nur. Apa ya? Engkau kan nabang badan haratinang kok kerong haratinang. Apa mak pentel? Tak kamu boy. Haratinare ngerongin bayi gak kasengkok. Coba tega meker, mata sakit. Bening nget Nur. Engkau abit temu kalaban ratina. Biasanya mana orang pun laki bini nih kak kerong gilakar biasa. Kau ulang gigi ya. Bana kerong apa Nur? Tak hubungin Januano. Nanti kau perang dunia kau udah. Kamar lah cari anak. Emet kok. Mojang. Kamas jaka ulu Nur. Mak gila aja boron ambian. Arangnya segantang kames. Giring lah. Arangnya segantang laki kaula reng laki. Kaula kerong depan jenengan kames. Oi, Naradin tak ada dia. Kaula ne sedapan jenengan reng laki. Moni sadar dong. Kaula ambil kamu sarang pancinang nam kamar. Aile kabolo tanda Radin kok. Pacaca kata sape cang-cang tak yenomi. Molar. Eka ngajak mak Eka mempe. Eka posan tak etemoni.
Apa ya? Kacapinya maka panjenengan nika pas sadar Raden nika tatokekan sampai panjenengan nika tapengsor mular lompat agar kagaulo mak orang mulai gelek soro sadar Mbak Nanon marara pikir kabakna apa kuno-kuno Mbak Nareng andi lagi yang anjarian mangkana membulu kenalan sengkok kamar dari desa. Berapa hari? Berapa minggu bana tak mulai? Hah? Estona gula nyari sandang panjenengan. Biasa aja aja keluar. Siapa sih Maki? Dia semuanya. Maksud coba kok berliacin saya kudu sadar one tak kaluan dari Roma Iya mbok na nyaman ajalan kaduaan kateluan moso Raden tak mikir reku ngangkok nengi Roma engkau kan nyari nafkana tiajeng Raden iya mbok na sarangan alekna juga Raden nyari sandang kana berpanganan tiajeng saking tiajeng mbok na kudu mikir tiajeng ria mular lagi lek ngerong dak Raden Ker. Oh, mau nang kau tetir nggak? Ya deh. Raden demah. Tahu, boleh kok suruh nyusul, suruh jalan nggak ada. Raden udah langsung ada Raden paling Raden disuruh nyari sel-selan berarti nggak dua. Jadi ya, marah. Marah. Lingkup merah kalau nabo najuri ya. Bola nasi kedua coba tengku. Bener jangan senor bayang ban mama. Elok rajo, bibir gelbo. Wah, ini karo suara dia. Paling yang beri mesej sama lo ibu belum Raden. Kamu lo kan dia cuma taruh cakon. Iya lancar ya. Jadi ya lantaran orang
iku? Sarangan Raden. Kangkung nyari nafkah panjenengan. Mbah, tahu Ratina nyari nafkah sengko paman. Panjenengan jadi pikiran sinten-enten. Engko pikiran retaan dipikir curiga. Kuncoman sengko sian, Ratina tak mikir sengko nang Eroma. Beda apa enjak saya kabalaja, cak saya ngana Ratina tak mulia. Bah, na mulai naraki balaja ka sengko. Wah, pas Ratina tak ada mikir. Coba Raden jaga ulung. Tengku goto saya. Oh, ane Kak. Kak Raden mau nek detik nang boto-boto, nang Makna kan tak kira tahu kapan senang kok. Ya, cukup dengar sih. Mangkana jajalanan demak awak. Dek Mas. Mak bisa tika aniko pas beda tengah alas aniko Dek Mas. Anapa maketan gula pada tengah alas? Rismawati. Tika eko cak bini nabula Dek Mas. Wajib bula atanya tika. Mak sampai tika aniko beda tengah alas Dek Mas. Kenapa tika isari? Kamas, keluar dan kola dari Patisang kantos jauh dapat ke alas kaula lantaran panjenengan. Berat dan kola ate kamas mikiri bedana panjenengan sobung Paleman. Panjenengan mak sobung berat nasa kale dan kaula. Rismawati. Tika kan pun tahu Dek Mas. Bula nyari sandang pangana tika. Karena bula kelaban tika aniko orang tak andi Dek Mas. Laras dan kola ngau nengi kamas. Coba pikir dak panjenengan. Mikir dan kola katina apa dan kola seneng epatisan. Nemo napa punten saya daerah saya kabalan jaa. Pas panjenengan sobung Paleman sakale kamas. Rismawati. Nyatana benikun cuma tika Dek Mas. Bula ker pekeran mikir tika ngerti. Sosa bulan nang ecelen Dek Mas. Nyari sandang pangana tika aniko sosa ko betir Dek Mas. Takok tika aniko tak ngakan ngerti. Tujuan panjenengan kantos ketemu nyalas kadinto kadima. Napa no cuni Paleman napa ki nyari badana lako. Stona Palemana. Jelas sakit katia cengawa Mas. Ya cengawa tak curiga Mas. Mak gone ka orang laki dilamun kadu jalan. Wah. Iya ngocak mulek. Sana setiana. Ngil. Ria kowe kowe manolo mulai. Bana cak ke bayi kompor. Botak engke Den panjenengan pun lebih. Kenapa are? Wah lebih saminggu lah jiran. Bisa minggu tak Paleman. Orang laki kan nak gerut tidak mau jalan tak pernah saya mulia. Edi Sudah. Mata kasih habis cok nahu. Kok nama Salaman nak caca. Satya kau mikir iya menemu nure. Kita nemu kan nyare. Ini awi apa? Iya. Ya SMS. Apa? Iya mau nemu jangan mana paman. Engki. Mau kita nemu terus nyari. Pas saya kebayang kok ngakan nang eti sare apa? Kan Milana. Dan kau lo sarangan Raden usaha. Tak nemu setengah nyari ke setengah. Tak nemu setengah nyari ke setengah. Paman. Tahu kan dia cuma Dia cenga maki ko betir, maki rekong Paman. Tak oning. Tika kan banyak aja meroma Dek Mas. Saumpamana tika aneko tadi itu kota bener tadi kakana Dek Mas. Kenapa mata aja macual Dek Mas? Aja me juala. Atanya kan Nurbaya. Jajam mapon sobong kemek. Kan rang-rangan kan iya no. mak mikir ada orang ajam. Cek beliau belum tak nemu dan wang akan ajam manolo. Maksudnya kok aja macual nih. Lastare pon. Sana pa are panjenengan tak Paleman. Kau lo makan cukup ajam. Mari gini kata ada ajam mah nyala aja dengan mimpoy kak. Rismawati. Kamas. Sapora boleh katika Dek Mas.
Nyata ada bula aniko pacet mulia dik mas. Nyata Belikir pun pikiran Mas. ketika. Kaula nabang badana panjenengan. Ongku naten kula kak dinto kerong. Berada panjenengan marka sobong Paleman Kamas. Mon kun cuman masalah belanja. Dan kula salah bisa nyari make epon sakome Kamas. Ongkuan kerong dak panjenengan Kamas. Nyata na penikun cuma ikar tim sekerong. Bula kerong cuken ketika bula cek teruna seneng akala bentuk kadik mas. Samengku tak apolong Kamas. Terodukan dan kula mas nang seneng sareng panjenengan ganteng. Kerong tiga kamu mas. Kerong Kamas. Kamas. Sayang. Nyatana tiajeng ras makeras kerong ongkule. Iya, nyangka nih sabun nih karadi. Ini kok kerong dia? Rongka siapa wona? Marah apa tahu katono bederati. Iya. Mbak na tak kerong. Iya kok. Iya kok. Oh, ngomong mati bakat tas kok. Mbak tak kerong kang kok lek. Ya kerong kok Mas jala saminggu tak itu. Nimur setiane. Mbok nak kerong apa kan kok? Iya. Masa? Mbak colok boceng maku. Aing enggak ada ihan di sana. Aing cinta tak tahu ka boceng jo. Kok cinta kau na sayang. Aja nih, Bu. Ati asa lalada yo nya ki bakul sa soposo. Abi tak temu sarangan panjenengan Kak Emas. Duh, elong ngati ka dek Emas. Mak sajan loncong elong ngati Emas. Dalam Eke tempeng neng iwar luar paman. engke Iya bode kuani ini paman. put. Bulu ne put. Lah boleh but. Mara mayu jagang gurakin. Rakin sarangan diajeng lar keronga talebon. Budim. Dan tuannya dik mas. Dejak tina dek emas. Bulajak tina sayang. Mereka bita apa long tak polong citra rasi. Rasa kerang kau tak ada pada seratin. Kenapa dek mas? Apun apa ganteng. Seneng Kamas. Pura polong sareng panjenengan. Buah nama tada pada. Hati
panjenengan seganteng saterasa kaula tak kira atina dalam ate kaula rekare sampurna apolo ngasa umura langit Tentuan dek emas pasamaan sayang rasa seneng kasalerana bila sama punga ate siratin kenapa dik mas Ampun tentang apa kamu mas bunga kula seneng amat tada pada tanto sampurna dujat sampai kau letina
sasana emas tada pada sayang bila apalang mula bentika bula bentikan mulia mula la benetika siratin cak terana masanengan panjenengan ongkuan tak atin-atin kola tak usah panjenengan asare lah kode jauh-jauh kamas paleman ngereng dak Trasari senyatana bula aniko tak tega atina ketika di emas namun karena kabodeun bula aniko kalaban tika bula cek terona daripada kelaban bula tangker emas bula cek terona mas nangatika rangatina kamas katen bang panjenengan jauh bayi sareng kaula tak ngebagi senang kamas saya ngebagi senang sakeluarga panjenengan sareng apolong sosa odik apolong saterusa kamas bula ngerti maksud ketika Trasari madetika aniko mole abeli dekati sari emas apa Mil? Maksudnya ka si Ajeng tundung paleman ka ada deka patisan. Iya Mel, ajelas Satya. Jelas hakim malah. Rek engkau Satya, resarian bareng Ratin. Iya. Jaka ulung retak nemu le. Engkau nyari kaju sekereng. Pola milole sabresen kanan deh ya. Kene kak Jom, mbiane soro paleman ka ada, moso Ratin. Nuduh tak oleh kek curigane ka teguk. Bodoh napa mbian mae soro paleman ka ada tore. Memang itu nah. Kau udah curiga kon. Mil, Engke engkau rek eman ka tia cinganggo. keras. Tia cingaya rek tak kening porok orang bini selain. Mil. Engke Ben pole niat tujuan sengkok Mil. Tak di niatan ka angku coba dena tia cinganggo. ketipon apa Jom? Mas, tika tak usah kau beter di dalam cinta na bula kelaban tika. Bula tak kira congoco tika. Tapi saya nggak mbian deki pon mare palema. Nih sergati aja. kamas Kenapa dek Mas? laras dan kolang ini panjenengan alanjut lagi badana nyare badana lako ananging kamas jak sampai kalau pae jak sampai panjenengan bosan karena abin tak ketemu sareng ten kola pae ngak panjenengan dak kacompok saya maksud dak ten kola nang epatisan kamas Tika tak sarek kau.
Ula pakun eman kan sekarang. Kapan itu sekolah pamit kita Mas Ki. Kita nanti nih Mas. Mari tika mulai. Nggak stete tika jalan deh.